Zajedno do miliona. Dobrodošli. Današnja tema Cheesy napušta Binance. Kraken je opet napadnut od strane SEC i pored svega toga odmah skrećem pažnju ako posjedujete neke kriptovalute na centralnim berzama, potrudite se da to jednostavno prebacite na neki wallets, na neki hardware wallet kao recimo što je Ledger i da jednostavno mirnije spavate. Idemo direktno u analizu. Pa da započnemo sa analizom, ja mislim da je ovo jedan od najvažnijih video snimaka koji sam u zadnjoj godini snimio. I samo početka možemo da prepoznamo 22. novembra da je ovo oglašeno, da je Binance preuzeo Richard Tang. To je Cheesy potvrdio preko Twittera ili X, kako se to sada zove. Vidimo ovdje direktno jedan tweet o čemu se radi, šta je tema i ko je znači preuzeo Richard Tang ovo svoje preduzeće. Zašto je on sada napustio ovo preduzeće? Ja mislim da je ovo bio najpametniji potez da bi jednostavno kripto mjenjačnicu sačuvao, jer jednostavno imali su problema. Vidite ovdje u artiklu možete da prepoznate da je DOJ ih napao i jednostavno sumnjao da vrše pranje novca i sa samim time jednostavno to nije legitimno. Preduzeće kao Binance ima jednu kaznu od 4,3 milijarde da plati, a Cheesy ima dodatnu novčanu jednu kaznu od 50 miliona koju mora da uzme u obzir. Sada vjerovatno većina kaže pa dobro, šta je to za Binance, 4,3 milijarde, to oni definitivno imaju. Pogledat ćemo tokom čitave prezentacije i analize da to nije baš tako kao što većina misli, bez obzira što su to ogromne cifre koje se tamo spominju. Ako vam nije jasno šta je DOJ, jednostavno ukucajte na Google ukratko i vidjet ćete da je to Ministerium Sjedinjenih Američkih Država, tako da je ovo jako ozbiljna priča. Kada sagledamo tweet ponovo znači od Cheesy, ovdje nemamo šta puno da se zadržavamo, naglašava da Binance nije više beba, da je to jedna od najvećih i najpouzdanijih kripto mjenjačnica, da cijelo preduzeće prebaciva znači Richard Tangu, doćemo ukratko i do njega. Ovdje isto naglašava da je jednostavno čovjek jako dobro kvalifikovan, preko zadnjih 30 godina ima iskustva u raznim smjerovima. Ovdje imate ukratko navedeno gdje je čovjek sve bio zapošljen tokom svoje karijere i tokom svoga života i da jednostavno sada preuzima Binance. To bi bilo ukratko što se tiče ovog tweeta. Idemo kratko da sagledamo šta kaže Richard Tang. On jednostavno ovdje isto ne može da vjeruje da je preuzeo odgovornost ovakve kripto mjenjačnice. Isto tako naglašava da nas preko 150 miliona korisnika nemamo brige, da će on to sve da uvede u red, da će to da bude sve legitimno i da jednostavno ovdje budućnost od Binance nije ugrožena. To su ta dva gospodina, vidite i sami, to je 21. novembra bilo. Što se tiče ove objave, to je bilo par minuta posle nego što je Cheesy oglasio se ko će da preuzme svu ovu stvar. Sada kad se ukratko vratimo i sagledamo znači da Binance ima jednu kaznu od 4,3 milijarde, prvo moramo sebe da zapitamo da li oni to mogu jednostavno nako da plate, a da i ne osjeti. Kada uđemo znači preko CoinMarketCap možemo da sagledamo total asset i vidimo da je recimo kripto mjenjačnica ima 73 milijarde što se tiče novca, kriptovaluta u različitim smjerovima. Dole naravno imate isto i podjelu svih kriptovaluta, koliko procentualno znači posjeduju BTC-a, Ethereuma, BNB. Ovdje recimo sa lijeve strane možemo da sagledamo koliko je to u milijardama. Vidite i sami kako se to sve sortira. Ovdje kad prebacite na Odar vidimo recimo i Solana da imaju preko 1,5 milijardi. No, pitanje je sada je li to čitav novac od Binance ili je to recimo i naš novac koji smo mi uložili. I definitivno moramo na ovom mjestu reći da Binance i ne posjeduje toliko kapitala sa strane kao recimo što ove cifre ovdje pokazuju. Direktor od Coinbase je za nas odradio ovu računicu i ovo imate sve transparentno. Koliko znači sada kripto mjenjačnica Binance posjeduje kapitala, a koliko je nas ulagača i koliko je našeg novca u čitavoj toj kripto mjenjačnici. I ovdje jako brzo dođemo do zaključka
da čitava kriptomjenjačnica u ovom slučaju samo od nas korisnika ima 76 milijardi, a čitav Binance kapital sadrži 83 milijarde, tako da dođemo na jednu diferenciju od 6,3 milijardi. Što bi se moglo reći da definitivno može Binance ovu da plati. Ako uzmemo u obzir još dodatnu analizu, znamo samo da u stablecoinu posjeduju preko 3,1 milijardu koju bi znači mogli da otplati one ostale 3 milijarde koje su znači ovdje gore navedene u ovoj računici, to su recimo druge kriptovalute. Ako uzmemo u obzir da će Binance da ih isplati sa stablecoinovima, opet nam fali 1,2, 1,3 milijarde što se toga tiče. Znači, neophodno je definitivno za Binance da prodaje neke pozicije kao recimo što je BTC, ETH ili čak BNB gdje holdaju najveću poziciju, što bi opet moglo da znači da bi možda BNB u budućnosti ili u jako kratkom periodu mogao da izgubi na vrijednosti. To su recimo te neke špekulacije i pored svega toga, kada bi Binance isplatio svu svoju kaznu, vi opet morate da shvatite da Binance ima radnike u pozadini koji moraju mjesečno da plaćaju i to su jednostavno isto ogromni troškovi, tako da ako razumijete matematiku i možete ovo sve da saberete malo ukratko i da sračunate, jako brzo dođete do zaključka da ovdje nema puno rješenja. Ili će Binance da uzme, proda nešto kriptovaluta, da plati kaznu, ili će znači da uzmu nešto našeg novca, da prebrode, da plate tu kaznu, jer bi opet mogli da kasiraju jednu optužbu zato što koriste naše novce koje smo mi uložili i to jednostavno isto ne bi pridodalo dobro. Ili treća opcija, možda Cheesy ima 1 ili 2, 3 voleta sa strane koji će da odriješe pa jednostavno da plati ovo sve. Zašto vam to naglašavam? Zato što kroz detaljniju analizu preko Twittera i svih mogućih stranica došli smo i ovdje do zaključka, ovo je objava 20. novembra, da prije 12 dana, ako je vjerovat znači ovim informacijama, je transferirano u red 4 milijarde na DOJ, znači na taj Justice Ministerium u Americi i vidi se znači da je taj transfer bio sa Binance strane. Sada ja lično se pitam ko je odradio ovu transakciju, odakle toliko stablecoina, da li je možda Cheesy odriješio neki wallet pa jednostavno to riješio, da jednostavno ne razmišlja i da s time se završi priča. I ono što ja lično sebi postavljam isto pitanje, uvijek spominjemo o tim kriptovalutama da od toga nema ništa, da se s time neće moći plaćati. Sad se ja pitam jednostavno zašto DOJ prihvata USDT kao sredstvo za plaćanje. Znači ja definitivno polazim od toga da nije propala sva ova kripto priča, nego jednostavno da big playeri i recimo svi ovi ministerijumi i kako se oni već svi nazivaju, žele jednostavno isto da se dobro pozicioniraju u svu ovu priču, pa onda znači da nam puste zeleno svjetlo. Ovo isto je jedan dodatni dodatak na informaciji. I sada dolazimo do jedne jako zanimljive priče, jer u pitanju je Kraken. Isto jedna kriptomjenjačnica koja je sa strane SEC opet napadnuta. Vidite i sami da je ovo jako friško, isto 20. novembra. I jednostavno imamo ovdje već iskustva. Čini mi se da je prošle godine Kraken doživio već jedan napad od SEC. Radilo se o nekim problemima povodom staking procesa, što su znači uzeli u obzir da plate kaznu i sa samim time sve regulisali. Zašto vam ovo naglašavam? Zato što vidite i sami da bez obzira što su onda riješili probleme, dogovorili se novčanim kaznama, to sve razriješili, da je SEC opet sada nakon godinu dana došla i opet napada Kraken. Zašto vam ovo naglašavam? Zato što Kraken je jedna kriptomjenjačnica koja, što se tiče licenci i regularija, je definitivno dosta bolje pozicionirana i znači upućena u sve ovo nego recimo Binance. Vidite ovdje i sami da imaju ovdje ugovore, regulare ili licence koje jednostavno su u Sjedinjenim Američkim Državama prihvaćene i imamo recimo i ovdje u United Kingdom isto licence koje su legitimne. Mi znači pričamo o Kraken koji posjeduje licence koje su prošle godine imali problem, znači sa SEC platili kazne i opet ih znači napadaju. Samo jednostavno da vam
malo dadnem do znanja da Binance ne posjeduje sve ove licence kao Kraken i kolika je sad šansa da bi oni opet mogli, bez obzira što su se dogovorili, bez obzira što je plaćeno, vidjeli smo sad i transfere od 4 milijarde USDT, odakle niko ne zna, ali jednostavno samo malo da vam dadnem do znanja da bez obzira što ovo sve fino zvuči, da bi se moglo i platiti, da znači imamo i kapitala, da smo se i dogovorili, ne mora ništa da znači. I to je jednostavno onaj apel na vas gdje vam skrećem pažnju, ako posjedujete kriptovalute na ovim kriptomjenjačnicama, gledajte da to prebacite na neki wallet ili na neki hardware wallet kao recimo što je Ledger, Trezor, nije ni bitno, jednostavno samo da sačuvate. Ako vam je ovo do sad bilo jako informativno, drago mi bi bilo da ostavite jedan like i komentar na ovu svu priču, vaše mišljenje, šta vi kažete na sve ovo i kako ćemo dalje da postupimo. Što se tiče zadnjeg tweeta koji želim ovdje još da naglasim, je jasan da Cheesy ima definitivno problema. Ovdje 23. novembra vidimo da mu ne dozvoljavaju da napusti zemlju, da ne bi pobjegao u Ujedinjene Arapske Emirate, tamo gdje jednostavno ima čak i državljanstvo i tamo gdje ga čeka familija. I sami možete jako brzo da prepoznate da je ovo jako ozbiljna priča. I sa samim time smo došli do samoga kraja. Nadam se da je bilo jako informativno i da ste prepoznali da nije sve bajno kako zvuči, bez obzira što su se dogovorili, napravili neke kompromise, napravili neke račune koji treba jednostavno da se plati i to bi onda bila završena priča. Na ovom mjestu opet skrećem pažnju kao na početku video snimka, ako posjedujete neke kriptovalute na nekim centralnim berzama, potrudite se jednostavno da to prebacite na neki wallets ili hardware wallets i jednostavno da mirnije spavate. Vama hvala na odvojenom vremenu, a mi se vidimo sljedeći snimak sljedeće sedmice u četvrtak. Vaš Predrag Bačić.